Gdje ste ljudi, dobar dan. Danas je na našem unboxing stolu jedan jako lijepi miš, Razer Mamba Wireless. Po meni je on jedan od ljepših RGB wireless miševa. Tu su naravno također naše pomagala, banana i švicarski nožić. Kao što vidite, kutija je malo mrvicu veća od banane. A ovaj švicarski nož ćemo koristiti da otvorimo fancy kutiju koja izgleda jako zapravo premium. A mislim, tako bi trebala izgledat s obzirom da miš košta 750 kuna ili vam ga 100 eura. Ok, ovo nije baš najbolje prošlo. Prvo ovdje imamo klasičnu Razer papirologiju, jedno lijepo pisamce s kojim vam zapravo zahvaljuju na kupovini, čestitamo, sad više nema povratka, valjda kad kupite jedan njihov proizvod nastavit ćete kupovati dalje. Ovdje imamo jednostavan manual kojeg naravno nikad ne čitamo i opa, šta je ovo? Nekakvi stikeri, fora. Ako pogledamo na stikeru se presijava ovako lijepo pod ovim svjetlom Razerov logo i ovdje imamo dva stikera za Razer Chroma koji je ujedno i software koji će zapravo ovaj ovdje prelijepi miš koristiti kako bi iskoristio svoj RGB. No o tome ćemo kasnije. Ok, dalje imamo ovdje jedan USB. Vidim ovdje fancy gumeni cable sleeve te kabel koji bi vam sa svojih 2 metra trebao biti dovoljno dugačak za bilo kakve setupove. Pretpostavio bi da ova mala plastičica služi zapravo da bi na lijep način, pretpostavljam, ovako zatvorili ovaj kabel ako uspijemo ovo uvući, evo ga. Nemam pojma, vjerojatno da bi napravili kao krug od ovoga te da to ovako nekako možete zapakirati, šta ja znam. Ovo nije baš najljepši primjer istog. U kutiji više nema ništa specijalno, tako da nam je izgleda preostao samo ovaj ovdje miš. Ne znam baš što bi nam više preostalo jer u kutiji nema više apsolutno ničega. Tako da ako krenemo mić na ovu stranu vidjet ćemo da ovdje ima nekakav switch za paljenje te se naravno tu odmah ističe njegov predivan RGB. No je ovdje u modu prebacivanja kroz svih svojih 16,8 milijuna RGB boja. Također naravno ga možete prilagoditi sa softverom, znači na mišu se modovi RGB-a ne mogu mijenjati, no ako downloadate Razer Synapse, uz njega dolazi i podprogram Razer Chroma s kojim ćete moći raditi svašta s ovim mišem. Jedna najzabavnija stvar meni je pulsiranje uz pjesmu. To vam trenutno ne mogu prikazati jer miš nema toliko baterije za to, pošto sam ga naravno iskoristio gotovo cijelih njegovih 50 sati baterije, što je stvarno izvanredno. Ali naravno opet, s obzirom da košta 100 eura, nije tako čudo. Sa stražnje strane imamo ove ovdje noge. Jako su velike, što mi se sviđa, te nožice za glatko kliženje po stolu koje sam već uspio zamazati sa svojim otiscima prstiju. Sam senzor ima 16.000 dpi-a što je osobito dobro za velike displeje poput 4K, 5K i čak možda 8K displeja. Na takvim displejima vam je potrebno da s jedne strane displeja na drugu stranu displeja pređete bez ikakvog problema u samo možda nekakve pola sekunde, što ne možete učiniti sa standardnih 3200 dpi-a. Tako da kad to idete raditi, samo si prebacite ovako lijepo DPI na 16.000, pređite na drugu stranu i smanjite DPI na nekakvih meni normalnih 1800.
Kao što vidite, ovo je wireless verzija Razer Mambe, što znači da mora biti dovoljno brza da bi se mogla suočiti sa svojom wired verzijom, što znači da mora biti jako brza što se tiče prenosa podataka do onog USB huba, što i ima. Naime, ima čak 5G Wi-Fi brzinu prijenosa do tog USB huba. Ovaj miš ima 50 milijuna klikova bez da izgubi ikakva svoja svojstva, što znači da sa tih 50 milijuna klikova, to jest nakon 50 milijuna klikova, ćete imati isti osjećaj na dodir klika miša kao i na vašem prvom kliku miša, što znači da je jako izdržljiv. Naime, trajat će vam sigurno neke 3 godine ako ga nećete htjeti zamijeniti. Ovaj miš, kao i većina ostalih gaming miševa, ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipaka, no što je kod ovog posebno je da se u Razer Synapse programu svaka od tih tipaka može programirati, što znači da možete promijeniti ove dvije DPI tipke, na primjer, na bilo što vi želite. Ništa, moji ljudi, to je to od reviewa Razera Mambe Wireless. Ako vam se video svidio, naravno podržite ga lajkom, lupite taj subscribe dolje i naravno za još videa komentirajte što želite vidjeti. Znači, u planu mi je da unboxam još nekakav Razer proizvod, to bi bila najvjerojatnije Razer tipkovnica, ali naravno pišite što želite vidjeti da bismo unboxali i to. Kao što sam već rekao, to je to od ovog videa i vidimo se u nekom sljedećem. Pozdrav!